Asik si Bailekun kerja sama bareng William Production sing duwe gambar glowing abdi Bapak Yayi Bapak Marju Mama Nengsi Mama Betty sing ditembangi lalu demen kulani sampean wayang temen lamun putus lindah angin luru tampane angin loro gantine masih kelingan Pak Marjuk sebarga Mama Nengsinya kemana ini? Bos Opi, Bos Jantri Sedang Januari Bos Opi wis duwe rapi Ati sun rindu lamun ditinggalkan jadi sino oh Marjuk sayang berlalu demen kulani sampean yo Bos Opik Bos Jangkrik mantan majikan Mamah Betty-nya kemana yo Bos Opik Bos Opik Bos Opik Bos Opik mantan majikan Bapak Marjuk sekeluarga Bapak Marjuk, Bapak Marjuk, Bapak Marjuk, Bapak Marjuk spesial buat tempat mempelai Bos Jangkrik Bos Opik, Bos Opik, Bos Opik, Bos Opik, Bos Opik Bos Opik asik, asik Bos Opik Bapak Marju, Mama Nengsi sayang majikan Bapak Marju lamun jodoh bisa ngulati luru berjaga asli Bapak Marju Bapak Marjuk, Bapak Marjuk, Bapak Marjuk, Bapak Marjuk hatur nuhun Bapak Marjuk lamun jodoh bisa ngampani wong ganggu wong duwe rapi kulang sifate wanoja perasaan beli beda pirang kudu nrimani kenyataan bokat wis kudu newayuan senang Januari Bos Opi wis duwe rapi ati sun rindu lamun ditinggal kari ulang pengen kelakon kulang pengen ketunggon bagen jadi sing terlalu demen kulani sa
demene cek Kang Yayi saking eman lan sayange cek Kang wong Medan karya sing ditembangi spesial tamu undangan dari Bapak Marju Mama Nancy, Mama Betty sayang asli cek Kang Yayi lamun jodoh bisa nampani wong ganggu wong duwe rapi kula sifate wanoja perasaan beli beda terlalu demen kulani sampean wayang temen lamun putus ninggalan angin lurut tampane angin lurut gantine masih kelingan terlalu demen kulani sampean. Alhamdulillah sekali suatu kehormatan buat keluarga besar Bapak Marjuk. Alhamdulillah matur kesuwun wis nanjak panggung ya Pak Marjuk ya.